يفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى القائل: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هري مسيب جلبة يتي الله تبارك وتعالى عندن تيدم ندي قندين ببن وإني بوندنيدم لورو سوماye farlama e dow moɗon wono farlirano e ɓen atinoɓe on. ɓawo ɗon kañum kadi hiɗen juula e dow annabajo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam innuɓe wondanedema kala mo andanteɗema hoori lewru suumaye. ɓawo ɗon o immi jemmaje ɗen o naafi tawi ko yo heɓu yafanede allahu tabaraka wa taala yafantomo. hare ɓawo ɗon mo seɓɓe mi hiwrade kon hiwrago islam woni yo jang e kisal yo woni e dow moɗon. hare noon en arti émission meɗen wowɗo woni gandal e faamu e oɗo nokku meɗen waɗaɗo barki jama tv. haray hande kono wowirɗen noon tun hiɗen mari hande kañum kadi hoɓɓe ɓandanteɗema ko tedduɓe e ɓandanteɗema ko ustasiɓe ko noon kañum kadi hiɗen mari kañum kadi ustasiɓe goo kañum kadi honjiɓe qur'anul karim tawa kamɓe ɓe addana en ko yowiti qur'anul karim. idan noon musidɓe yewtere meɗen nden hande en yewtay woni sen jonni ɓeɗo ɓe gayni hiwrade en ƴettay joni yewtere nden jonniten woɓɓe maɓɓe ɓe uddita jonde nden. ɓawo woni ɓen ɗon udditi jonde nden e qur'anul karim hettiten jonde en ceernoɓe meɗen ɓen ɓe waɗana en yewtere ko yowiti e nduɗo lewru suumaye. ɓawo ɗon kañum kadi arten enen kañum kadi so tawi allah wonno hoddiri ɓeyditen seeɗa e piije ɗe andanteɗema hino moƴƴi nde neɗɗo on waɗa ɗum noon ko lewru suumaye maɗum ɗiɗo piiji si o waɗiɗi bonnanemo korka kan. haray kono ɗo yen junnude fuɗɗode nden en jonnayi ɓeɗo hoɓɓe ɓe hiwro ɓande nden ko kamɓe woni hoɓɓe. nam cheikh fadila faddal. bismillahi irrahmani irrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya'i wal mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. arabandu yettini allah subhanahu wa ta'ala juuɗe en elaɗo meɗen muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. mi hiwri on hiwrango islam woni jam e kisal woni e dow moɗon. ɓawo ɗum haray ɗen no innirɗen noon e oɗo télé meɗen barkinaɗo woni jama tv e oɗo émission meɗen kadi waɗaɗo barki woni gandal e faamu. haray ko ɗum ke men ari nodagol noddagu ɓeɗo ceernoɓe meɗen tedduɓe. haray indenen ko mouhammad ba e araɗen darwa ɗum inchallah. assalamu aleykum wa rahmatullah. waleykum salam wa rahmatullah. nam haray cheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. aray mi huurike kala wonɗo e ndaarude émission gandal e faamu. mi kala o wonde e laarade leydi ndin. aray o make Mouhammad Sharif, miɗo immori Medina, miɗo janga e école Masjidul Rahman. aray cheikh mi joni taw konngol ngol inchallah. eyyi nam. waleykum salam wa rahmatullah. idan musidɓe ɗo yen jonnu cheikh mouhammad ɓe waɗane yewtere nden haray en jonne taw cheikh sharif ɓe udditana en jonde nden e heɗintingol en qur'an yerwoka allahu tabaraka wa taala arakisi ɓe muɗum. haray
musidɓe ko non émission o yarta hande inchallahu jalla wala en jonne ɓeɗo ɓe uddita jande nden ɓe janganen qur'anul karim ɓawo ɗon heɓen welo welo ko qur'an weli kon ɓawo ɗon kañum kadi wawen ɓeyditade ɗe gandi Allah o inni wonnedema ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub haɗa faame ko si tawi inde Allahu tabaraka wa ta'ala jantama ko ɗon tum ɓerɗe ɗen woni ko hoyata. en andi noon hiɗen e lewru no andantedema ko lewru no andantedema ko ɗon qur'anul karim woni ko jippi. alors inni shahru ramadan alladhi unzila fihi l qur'an woni nduɗo lewru somaye jippinado e muɗum qur'an. idan en jonne Cheikh Sherif ɓe udditana en jonde nden e ayeje qur'anul karim. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين الله. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين صدق الله العظيم.
machallah eyyi nam musidɓe haray ko enen woni ko nanidi qur'ana on wallah idan noon en jonne cheikh on ɓe yewtana en ko yowiti e ɓuural nduɗo lewru suumaye ɓawa ɗon si ɓe gayni mi hettitay mi yewtana en piiji ɗandanteɗama no sella si a waɗi hara bonnata kolka ma e piiji ko andanteɗama si a waɗi bonne kolka ma kan haray en joni inchallah cheikh Mouhammad eywa nam. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin thumma amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ɓawde yettutuɗen Allah subhanahu wa ta'ala julɗen e nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. mi hiwri on hiwrango islam woni yo jam e kisal woni e dow moɗon. ɓawa ɗum hiɗa yetta Allah subhanahu wa ta'ala on tawnuɗon e nduɗo lewru waɗandu barki woni lewru suumaye. wano andirɗen noon horugol nduɗo lewru haray wano ko feƴƴi woodi e ɓe buyi ɓe tawata e wawata kontude e tawata woɓɓe ko ɓattodiraɓe meɗen woɓɓe ko gollodiraɓe meɗen ɓen no wonnoɗen horirde noon hande ko noon wonnoɗen horudude e maɓɓe ko feƴƴi. kono Allah subhanahu wa ta'ala hara hoddiri ɓen ɗon ɓe tawetake nduɗo hikka haray naafi foofere maɓɓe walla naafi tinnare maɓɓe ko ɓay tun tawde lajal ngal hewti. te si lajal ngal hewti ɗen andi haray ko haɗon. enen kadi accaɓe ɓen ha ɗo wana tinnare meɗen o acciri en ko tawde ko lajal meɗen woni hewtali taho. haray yo Allah subhanahu wa ta'ala ukku en ko innete kon husnal khatima woni timmode moƴƴere. amin amin. haray noon si ɗum ɗon en tawi nduɗo lewru heɓortondu ni ɗiɗo baraji fof haray alana en hay hunde siwana yettugol Allah subhanahu wa ta'ala on tawnuɗo en toroɗen kadi o tawnu en ko suumayeje ɗuɗuɗe wano dalirno wala in shakartum la azidannakum. si tawi tun o yettilam mi ɓeydanay on awa haray enen ala ko waɗeten siwana yettugol mo ko tawni en e nduɗo lewru. haray noon e siga ɗiɗo jondeji tentini e lewru ndu wonɗen ɗo ndun haray diina kan hino yaaji fi yewtugol kono haray fewndo ɗo wano ɓe makirta noon tun fi kulli maqamin maqal. haray kala ko jooɗa ino woodi ko fota yewtede ɗon. haray fewndo ɗo ko fota yewtede koko yowiti e horugol nguɗo lewru suumaye woni assawm. haray noon ɗen andi ko ɗengal arab si ɓe maki assawmu fil lugha ɓe ko al imsak haray ko jogitagol. haray noon neɗɗon ko jogiti ko ɗum waɗi sen daari e kissa yumma men Maryam kamɓe ɓiɗɗo maɓɓe annabi Isa alayhi salatu wassalam nde ɓe jibinnomo ɓe heɓi suno e ande ko honno yimɓe ɓen yi'irta ɓe ɗum ɗon ɓe innano fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma. haray so yeehi ɓe landike o nde fi oɗo ɓiɗɗo haray inne hilan jogitani lan fodi joomi an jogitagol. honɗum noon e jogitagol est ce que hino miije inne sonnajo jibinɗo ñande o jibinayo hooru hara korka kan ko fanda ko accugol ñamgol e yarugol. ɗen andi o oye ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala watti ɗon falan ukallima al yawma insiya mi yewtidata hay e goto hande. awa haray ko sen inni tun assawm ko ɗengal arab haray ko jogitagol ko honɗum noon onti jogiti haray ko ɗum ɗon noon. ɓe noon sen inni ko istilah woni ko faamu karamo koɓɓen ko ɓe innen ko honɗum woni oɗo sawm ɓennayi ko ata'abbudu lillahi azza wa jalla bi imsaki ani taami walsharabi wa jamii lmuftirati min tului lfajri ila gurubi shams.
ɓe ma kay sen inni tun jogitagol ngol walla korka kan haray ɗum ɗon dey ko rewgol Allah subhanahu wa ta'ala honɗum noon immorde jogitagol immorde e ñamugol on tigi acca ñamugol ngol acca kadi yarugol ngol wa jami al muftirat e dendanagal kadi bonnoji korka ɗin tawata siko tawiɗi hara hino daganino on tigi atto suumaye on woni noon si ñalarma suumaye on ɗi harmi walla a ko harmunoɗi woni ko suumaye o woni wona suumaye ko honde tumano o fuɗɗoto ɗum ɗon ɓe maki min tulu il fajri ila gurubi shams ko gila fajiri on o feeri on tigi accitata ɗiɗo piiji ñamugol hino daganima yarugol hino daganima siɗa jogui sonnajo iɗa hino daganima yiidugol e makko kono inna e nder nduɗo lewru teddundu e nder ɗeɗo balɗe 50 walla balɗe 29 haray ɗiɗo piiji hiɗi harmanma ñalorma suumaye kono noon ɗi harmanama jemma suumaye ko ɗum waɗi ɓe inni ko min tulu il fajri ila gurubi shams ha Allah subhanahu wa ta'ala tigi o daali wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khayt al abyadu min al khayt al abyadi aswadi min al fajr thumma atimmu siyama ila al layl o daali ñaame yaron ha hunde tuma ha gila jemman fo ɗo wawi ñamude yara ha garawol danewol e ɓalewol ngol ngo sendidirana on woni honɗum bayadul nahar wa sawadul layl woni ɓalew jemma on e danew ñalorma on hentagol ñalorma on woni subaka on gila ɗon noon haray acciteni ñamugol ngol e yarugol ngol ha hunde tuma ha ilal layl ha faade jemma o nalka e nder jemma woni awa si nangue muti tun haray neɗɗo horuɗo on ko ha ɗon yamirano horugol himo wawi taƴugol awa en andi awa ko karama koɓe ngo fotti haray ɗum noon ko dewal Allah subhanahu wa ta'ala haray ngal ɗo noon dewal ɗen andi hingal jogui kadi ɓuure ɗuɗuɗe ko tawata ɗen ɗum ɓuure fayda ɗe wawi innude e lebbi 10 heddiɗi ɗin e wawtaɗi heɓude nder ton ɗin ɗon hara ko honto wawɗen heɓude ɗi koye oɗo suumaye meɗen hino jeeya e muɗum anna fi sawmi 3 furasin li maghfirati zunub haray hino jeeya e suumaye hino e nder suumaye on occasion ji 3 ɗi tawata neɗɗo on hino yaafore bakkatu e muɗum ɗen andi le neɗɗo on o wawata innude min mi fewndike walla mi woni e nokku tawata min mi ala bakkatu on ti ko wakkili no wo ko wakkili e dewal ngal ko wakkili wo ko wakkili kadi pottitagol wo e bakkatuji ɗin o hewtata ha e daraja oyna min on hande mi ala bakkatu ñande ɓe ko honɗum ko toragol Allah subhanahu wa ta'ala yo yafanomo bakkatu joni noon ɓe inni e oɗo suumaye himo mari occasion ji 3 ɗi tawata neɗɗon hino wawa yafanede e muɗum bakkatuji makko ɗi o marɗin machallah hino jeeya muɗum hadith arano e ɗin ɗon occasion ji ɗi nelaɗon ɓe maaki man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki kala on horuɗo oɗo suumaye hara ko e imanan koye gomɗinal hara na e forcé walla na innugol awa joni hilan horude fi goreɓe am fo hino horde min kay simi horali ɗum ɗo wona naylan gacce walla simi horali ɗum ɗo wona naylan hersa en andi neɗɗo kala horiɗo ɗum ɗon haray koko nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makuno kon rubba sa'imin laysa min siyamihi illa al-ju' wal arash ɓe maki heewi wonɓe horude ɓe hoora ɗeɗo balɗe 29 walla balɗe 50 ha ɓe gayna hara ɓe ala ton baraji siwana heege ɗonka waliyadu billah yo Allah subhanahu wa ta'ala dande waɗde waɓen noon a haray ko imanan taho ko gomɗinal ɓawde on tigi horiri gomɗinal Allah subhanahu wa ta'ala wahti saban o ɗaɓɓa kadi baraji ko woni wadde kon e muɗum ɗen andi kala ko wonɗe waɗude ɗo haray neɗɗo on ko ma o heɓa taw o anda hi ene simi waɗi nde ɗo hunde ko honɗum yoɓete nden ɗo hunde tañƴinare nam ɗen andi haysi koko aduna ga fiya heɓu
softugol e gollugol ko ma anda taw ene simi gayni ɗe golle ɗe min gollude ɗo ko honɗum yoɓete e majje kono gollen tun après mi yoɓete hay si a gollay kono haɗa ɓerde ma walaki ko ɗum waɗi sen waɗi misal sen daari saharatu fir'aun woni mbileɓe fir'aun nde ɓe arno kamɓe fottugol e annabi Musa fi neññande ɓe i fir'auna ko faala kon fof koyo laamu woni fi annabi Musa ko woni noddude ɗo kon yo mulu kamɓe kay ɓe felliti mbileɓe ɓe felliti hiɓe wawi mulude ɗum ɗon kono ɗo yo ɓe waɗa gollal ngal ɓe landinota ho est ce que ɓe mari joddi a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin est ce que hime mari joddi si tawi men fooli Musa o hay inni ɓe idan innakum lamina almuqarrabin si on foolimo tun haray on suma ala joddindi mi yoɓata on siwana hon ɗum siwana onon joni ko pouvoir an ko laamu an joni on mi ɓannitay on hara ko enen laamude tawi ɗum ɗon kamɓe kadi jaraniɓe fi honɗum jaraniɓe ɓe huɗorno wa bi izzati fir'auna inna la nahnu lghalibun min wondiri mangu fir'aun ko menen folata ha ko ɓe yoɓa kon woni jaraniɓe ha enen kadi ko non neɗɗon ko wonɗa horude kon walla kala ko wonɗa wadde ko mata ho anda ene ko honɗumi woni heɓude e muɗum si a andi ɗum ɗon noon ɗumanɗa ko wahti sabe ne ɗaɓɓugol kadi baraji nanigol lan horude fi lan horude tun ɗa horude gomɗinal ɓawa ɗum kay ɗaɓɓa baraji e ko wonɗa horde kon ɓe maki noon kala horirɗo ni gomɗinal e ɗaɓɓugol baraji ɓe maki gufira lahu ma taqaddama min dhambi o yafande kala ko attino waɗude e bakkatuji joni jaga kala horirɗo ni oɗo suumaye gomɗinal e ɗaɓɓugol baraji o yaafede kala bakkatuji ɗi o wanno atto oɗo suumaye arde awa jaka ɗum ɗo woni occasion arano on mo tawata oɗo suumay hino mari horugol mo yaafoto bakkatuji feƴƴuɗi ɗin fo ɗimmum ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki man qama ramadana imanan wahtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhambi ɓe maki oɗo hadith kala daraniɗo oɗo suumaye immorde e naafugol immorde waɗugol qiyamul layli immorde e daragol kadi haɓɓito jangawɗo alquran e waɗugol dewe goo kadi ko wona ɗum ɗon on ti daro wakkilono ɗum ɗon ɓe maki kadi a o yaafede kadi kala bakkatuji ɗi o waɗuno a ɗum ɗon kadi ko honto kadi ɗum ɗon heɓoto koye nder oɗo suumaye fursa tataɓon woni occasion tataɓon ɓe maki man qama laylatal qadri imanan wahtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhambi ɓe maki kala on daraniɗo oɗo jemma laylatul qadr jemma mo anduɗen kono Allah subhanahu wa ta'ala on dalir non inna anzalnahu fi laylatul qadri khairun min alfi shahr min jippini alquran e jemma laylatul qadri on jemma ɗon non himo moƴƴi ɓuuri lebbi wulure o naali himo moƴƴi wa lebbi wulure ko no ɓuuri te ɗin ɗon lebbi wulure sen daari en calculi en taway ko 83 ans e ko fawi joni heɓa jemma goto mo tawata o temma 24 heures de temps ko jemma on inna joni en daari jemma on innen wano 12 heures de temps hara ɗum kay na o fo makko a heeɓi on ɗon jemma yoɓeɗa baraji dariɗo rewi Allah subhanahu wa ta'ala 83 ans e ko fawi sa heeɓi noon ɗeɗo jemmaje ɗiɗi tati nayyi joyi ha ko limoje ɗuɗude joni on en andi awa kala daraniɗo oɗo jemma nelaɗon ɓe maki o heeɓi oɗo jemma ɓe maki haray o yafante kadi kala bakkatuji feƴƴirrimo haray ko ɗum no waɗi ɗiɗo occasion ji tati ɗi jantiɗen woni horugol oɗo suumaye e gomɗinal e daranagol mo e gomɗinal ɗaɓɓa e muɗum baraji e oɗo jemma laylatul qadri ko ɗum waɗi kala welsindiɗo e ɗum ɗon fi kala mal asaf hiɗen yiya ko ɓuri yurmude kon e tawata innitiɓe ko julɓe tawata hiɓe welsindi e oɗo suumaye amma ko horirgol no horiri wo bal woɓɓe ɓen ko ɓuri yurmude kon tawata horata few muɗum hara ko honɗum ko haɗugol hoore muɗum e ɗiɗo baraji heɓotoɗe oɗo suumaye ko ɗum waɗi nelaɗon alayhi salatu wassalam walla jibril alayhi salatu wassalam tumande ɗiɗo baraji ko woni kon e nder oɗo suumaye fof neɗɗo welsindiɗo e muɗum o arno o inni raghima an fimri'in adraka ramadana walam yughfar lah qul amin fa qultu amin jibril ari e nelaɗon alayhi salatu wassalam o inni an muhammad
haray dey perdi on neɗɗo mo tawata suumaye tawimo o wuuri ha suumaye hara tawalimo himo nawni tawalimo e gantumo sharia okkimo angal horugol o sali tun o tewi tun o horali o weltindi ha o yafanaka e muɗum jibril ɓenni oɗo o perdi haray muhammad wi amin nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki amin ɗen andi noon aminu sama woni hoolaɗon ko asman woni jibril si o du'ike aminul ard jaabini haray ko honɗum jortiɗen ko jaabagol ko Allah subhanahu wa ta'ala on jaabina du'a on awa kala welsindiɗo e oɗo suumaye o ronki horude ɗum ɗon haray yo andu kanko dey ko neɗɗo perduɗo immorde e du'a jibril alayhi salam e ammingol nelaɗon alayhi salatu wassalam haray hino jeeya kadi e ɓural ɗiɗaɓal ko woni e oɗo suumaye anna sawma lillahi azza wa jalla wa huwa yajzi bih haray neɗɗon kadi wonɗo horude on yo andu oɗo suumaye ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko herani ko kanko kadi woni ko yoɓata oɗo suumaye haray na goɗɗo yoɓata ɗum ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi si ari e hadith mo nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki kullu amali ibni adam lahu hasana bi ashri amthaliha ila 700 di'fin qala Allahu azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli Allahu akbar nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki haray dey Allah subhanahu wa ta'ala hadisul qudusi o inni kala gollal neɗɗo ɓiɗɗo adam hino wodanimi e ngal ɗon gollal moƴƴere nden ɗon moƴƴere hino yoɓe gila 10 on ɗon 10 kadi waɗanemo gila cowale 70 ha e cowale 70 wala 70 ha e cowalle ɗuɗude Allah subhanahu wa ta'ala o dal non siwana honɗum siwana korka kan o ni korka kan ana ajizi bi kan ɗon korka kan ɗum ɗon ko mi woni ko yoɓata ɗum ɗon sabu honɗum sabu neɗɗo on acciti tuuyo makko ngon simo jogi sonnaje mo yi faala yiidude e sonna makko ñalorma suumaye o andita de ene hilan hoori ene de ɗum ɗon hino harmanimi ko ñalorma ɗo o acciti ɗum ɗon sabu honɗum no woodi mo huli ala hay goto mo huli ko hombo o huli ko subhanahu wa ta'ala on ko Allah subhanahu wa ta'ala on o accita mo wawi kadi bankude suudu makko ndu ñaama hara goto yaalimo mo wawi wadde noon kadi yara hara goto yaalimo kono ɗiɗo piiji fo accitira sabu honɗum sabu Allah subhanahu wa ta'ala on Allah subhanahu wa ta'ala on inni noon ɗum ɗon o accitiri ɗum ɗo tuuyo makko ngon e ñandu makko ndun e yarugol makko ngol fi an awa kadi korka kan ɗum ɗon kadi ko mi yoɓatamo ɗum ɗon mi happantamo joddi ndin ɗum ɗon ko mi yoɓaymo wano ɗum ɗon hara ko joddi wano daade noon innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri hisab woni on ti muññike ay ɗiɗo piiji fof on ti koye muñño accita tuuyo muñño accita ñamugol muñño accita yarugol awa ɓen ɗon joddi koɓe muññi ɗon kon Allah subhanahu wa ta'ala yoɓay ɓe hara kadi alda e kontugol e ko ɓe yoɓete kon haray ko ɗum waɗi si ɓeɗo ibni rajab ɓe waɗi talik e oɗo hadith nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki al a'malu kulluha tuda'afu bi ashri amthaliha ila 700 di'fin illa sawm fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadha al adad ibni rajab rahimahullah ɓe maki kala gollal ngal neɗɗo on woni gollude haray Allah subhanahu wa ta'ala on o sowitay ɗum ɗon gila 10 ha guluji 700 ha siwana korka kan ɓe maki ɗum ɗon huɓidetake kontetake e kontore ɗumanninde kontore honɗum tata ko kontore happande nde tata hinde anda ɗum ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala tun andi ko yoɓata kon e hombo e neɗɗo oɗo horuɗo awa haray neɗɗo horuɗo on hino mari honɗum ndiɗo joddi ndi tawata ko ada afan kathira woni ko cowale
ɗuuɗuɗe ɗe tawata neɗɗon o heɓata si wona e oɗo suumaye. No jeeya kadi e ɓural kadi ngal tawata ɗe wawi jantade ɓe maaki inna lissaimi farhatani yafrahuhuma, ɓe maaki haray no woodani neɗɗo wonɗo horude on welo weloji ɗiɗi. welo welo goo ko honto ko indal iftar, neɗɗo ndeno hunto haray himo welti fi hon ɗum o taway piiji goo harminanoɗon mo ñalorma ɗi dagintinanama mo. ñamugol hino wela wonki, yarugol hino wela wonki, yiidugol e sonna muɗum ɗum ɗo fof hino koko welta wonki. O acci ɗum ɗon awa joni noon si o huntike ɗum ɗon daganike mo, ɗiɗo fof dagitanike mo, awa haray ko honɗum himo mari ɗon ɗo weltare taho. e hunde tuma kadi e inda liqa'i rabbihi, ende mo fottoya kadi e joomi makko. so fottoyi e joomi makko, joomi makko yoɓimo ndiɗo joddi, haray honɗum himo welti kadi e honɗum e ko horuno kon. hino jeeya muɗum kadi ɓural ngal ɗo korkal anna khulufa fami sa'imi atyabu inda allahi min rihil misk. haray woni barngol, ko woni barngol neɗɗo hunduko horuɗo on, haray ɗum ɗon ɓuri welde ko Allah subhanahu wa ta'ala immorde e parfum mo tawta parfum ji se ndaari ɗi ɓurɗen yiɗude walla parfum ji ɓurɗi urude e parfum ji hunduko neɗɗo horuɗo kon, ko urata ɗon kon ko ɗum ɗon ɓuri welde Allah subhanahu wa ta'ala immorde e ko parfum wi'eteɗo misk. nam haray ko ɗum waɗi nam haray hiɗen daro waɗo taho jonten sehɓe ɓen ɗen fama kana min sawabin fa min Allah wa ma kana min khata'in fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa nisbatu al-ilmi ila Allah aslamu. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. idan no musidɓe e yiɗuɓe émission gandal e faamu yiɗi o télé meɗen Jama TV, haray ko ɗum ɗo wonno welo welo ko ɓeɗo ceernoɓe heblani en. haray noon so tawi Allahu tabaraka wa taala hoddiri en wawi heɓde waktu seeɗa ko heddi ko en ɓeyditaneɓe seeɗa kañum kadi ko waɗi noon lewru suumaye no mari naforeji hewɗi ɗandanteɗa mbaɗen duwaɗi humpitade. ko ɗum waɗi sen wawali hunnude yewtere nden to nokku gotu. ɗen andi ɓe innayi wo wonɗo e wajade no wayi wo wonɗo e yeeyude lekkele an wata ɓe inne ko lekki honɗum jogitiɗa inna ko lekki hoore tumi mari tawa ala rewde e juuɗe ko ya yoɓo fof. idan no musidɓe anden tawo lewru suumaye Allahu azza wa jalla inni yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allahu azza wa jalla ko falana e dow moɗon ko newede, kanko Allahu azza wa jalla o falanaka on sattinande on. o inni wama ja'ala Allahu fi din min haraj. Allahu tabaraka taala waɗade ko ne dina ko ɓittinta julɓe ɓen. kalla wallah ko newede tun woni kaɗo dina, ala dina ɓurka newade ha hewti islam. idan no musidɓe julɓe en yewte yogay piiji ɗe andanteɗama hiɗe inne mubahatu fi siyam, woni selle ɗiɗin ko nde korka tawaɗo hooriyo ɗa wawi ɗi waɗuɗe. subhanallah. ette baɓe ɓen noon koɓe watta jila e goɗɗi ɗin sina ɗon haara moƴƴali ko waɗi noon hino e muɗum hino sella jombuɗo on nde o nunno ɓeygu makko, ɗum ɗon bonatamo korka. kono noon ko si tawi mo wawi jogitade hoore makko tawa o feƴƴitata ko wona noon kañum kadi no sellana oɗo horuɗo nde o wi'en nde on togi faroto ɓeygu mum. kono noon si tawi mo wawi jogitade hoore muɗum wona none feƴƴitayɗo ha hewtinamo ko faala ɗen ko en faala ko yo hewte ton. ko wona noon kañum kadi musidɓe julɓe no e piiji ɗandanteɗama horuɗo no wawi waɗude tawa ɗum ɗon bonnantamo woni jemma. mo wawi heɓude longal jemma, longal waɗɗomo imma oɗo o yiido e ɓeygu makko walla o waali jemma o hoyɗiti walla o yiide e mawdi makko, longal dow waɗɗike mo e nder jemma o immike tawi longal ngal hino waɗɗimo imma ko resuɗo
joni noon o waliki ha subaka feƴƴiti hare fiingal longal ɗonno e makko ɗum noon hatta o continue korka makko kan bonnata korka makko kan ha e hunde musidɓe julɓe. kono noon ko ɓuri moƴƴude kon ko nde oɗo lototo jemma o waalo. ɗen andi ari hadith mi anda ko Abdallah ibnu Omar waɗo o tawi annabajo sallllahu alayhi wa sallam o inni kade ko Omar simi fayali ko Omar ibnu Khattab oɗo inni annabajo sallllahu alayhi wa sallam yarle gorko si tawi hunti haaju mum no wawi yewde waalo ɗano. annabajo ɓe maki eyi mo wawi yewde o ɗano kono noon ɓe maki ida tasalat kono noon ko si tawi ida huwa tawadda si tawi o salligike mo wawi yahude o waalo. kono noon ko ɓuri kon konde on togi lototo si waalo. fi kala noon si a immike no bimbi hiɗa wonde longal ya wawa famude ɗum ɗon bonta korka ma kan ha e hunde yew lotoɗa juula subaka. hikki ɗon kañum kadi si tawi a hoori ñallal ngal nangue yalti ha hino wuuli moƴƴa no sellanama ko lotoɗa ɗum ɗon ella wala e muɗum ɗum ɗon bonta korka. kono noon wota yow ko nde duuso lota ko yettiɗa ɗon ba ɓeynta goɗɗan ɗon dey yo idan no musidɓe ko noon kañum kadi no sellana oɗo horuɗo nde o lotoro sabunde. no sellanamo kañum kadi nde o lotore koko wiyete shampoing ɗum ɗo fof kañum kadi fi kala no uuri bonnata hay e hunde e neɗɗo oɗo horuɗo. no sella horuɗon kadi o tampa ha o ƴetta linsere wotere o dewta ko hoore ga hara nde loppi pat ayi ɗum ɗum fof bonta korka. kono so tawi famaka haray ɗum ɗon no hulɓini. idan no sellana kadi horuɗo nde o gosorto ko wiyete honɗum pat o pat mo wawi gollitirde pat on kanko horuɗo ɗum ɗon bontamo e korka kan hay hunde si o ɓennitali ɗum ɗon bontamo korkan. no sellana kañum kadi oɗo horuɗo nde o wuyɓoto o waɗa almadmada no sellanamo kañum kadi ɗum ɗon kañum kadi hare ko ɓawo ɗum kañum kadi hino sellana oɗo koko wiyete al intishaqu min gayri mubalagatin woni nde sellanamo nde o sorkinoto ko kinal kono noon haray o ɓurtinali. annabajo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki yettine siɗon sorkinade kono noon si tawina e nder lewru suumaye no sellana kañum kadi horuɗo nde o waɗata parfum nde o wujuto kañum kadi nebban ɗum ɗon hay e hunde bonnantamo kañum kadi. no sellana rewɓe ɓen nde ɓe waɗata koko ɓe ɓawlini taga ɗum ɗon no sella e rosa e ɗin piiji wata ɓe ñaamu tun ɗum ɗon lordata hay e hunde e korka maɓɓe kan. ko wonno noon kañum kadi no sella oɗo o tampa ha o yaha compole mo ɓorni on o loppinimo fof o ɓorno ɗum ɗon ella o ala e ɗum ɗon kañum kadi fi yo ɓandu ndu ɓuuɓu fi yo ko tampi kon yo ɗuytonomo. idan musidɓe julɓe kadi no sellana oɗo nde o gollitirta coton tige ɗum ɗon bonnata hay e hunde e oɗo neɗɗo horuɗo. no sellana kañum kadi oɗo horuɗo nde o ɓenitata kañum kadi ɗeɗo tutaje. nam ko waɗi no bani adam koko woni ko yaasi kon o haɗa yo naadu kono tutaje ɗen ko nder woni. si ɗum ari no sellanamo ko o ɓennita si tawi komo tutaje hewɗe kañum kadi no sellanamo ko ɓennita. kono noon hartere si ari si o ɓenni hartere nden bonnatamo goyo korka kan kono ɓenitugol hartere no wonde e ñaw sabu ɗum ɗon ko ñaw iwɗum ko hoore duwa yaltude ko yaasi sa ɓenniti lordete e cellal magal. idan noon kono noon bonnata korka kan o mandantedema o bonni honno o ɓeniti ɗum ɗon. ko wonnoon kañum kadi curkiji ɗin imma ko leɗɗe huɓɓaɗo ko otoje ɗen ko curkinta kon wona ko sareji ɗum ɗon fof bonnata korka kan. ko wonno noon kañum kadi ɓeɗo rewɓe si tawi ɓe sagginiɗe ko kuri ɗum ɗon kañum kadi bonnantaɓe hay e hunde. ko won noon kañum kadi ɓeɗo rewɓe kañum kadi wonɓe e sagginde yoɓe metto ɓe daara si maafe on weeli hara noon na yetta baɓe ɓe woni daara ɗon si maafe on weeli tun ɓennora ɗon na ɓenno wiyade ko ya daaru si maafe on weeli tutta kañum kadi konko darɗa ɗon ɗum ɗon ella o ala e muɗum. siko gorko woni ɗon ko kuri no sella ko metto siko debbo kañum kadi woni ko kuri no sella ko metto ndaara si lanɗa weeli ɗum ɗon on bonnata hay e hunde e neɗɗo o mo andantedema hino hoori. idan noon e garte kañum kadi joni so tawi allahu tabaraka taala hoddiri
maɗum kañum kadi no sellana oɗo neɗɗo mandantedam himo nawni maɗum kam mo hoori nde pikoto o pikir kono wona pikir wonduɗo e vitamine pikir mandantedama ko e ordonnance ji ni tum ɗum ɗon ella o ala bonnatamo e korka kan kono noon so tawi ko pikir lontotoɗo ñamete o ɗum ɗon bonnanaymo korka kan kanko oɗo horuɗo ko won noon kañum kadi yaltinalngol mo ƴiƴan ɗum ɗon kañum kadi lordata bonnanta mo korka kan oɗo neɗɗo mo andantedema hino hoori. Idan noon en arta joni inchallahu jalla wala yewten piiji sellayɗi ɗin kadi ɗen andi ɗiɗo ko sellayɗi ɗin joni noon en yewtay piiji ɗi sellata ɗin kadi so tawi allahu tabaraka wa taala ko ɗum o yiiɗi o wela kono en jonne Cheikh Chérif kadi ɓe memmina ɓerɗe ɗen seeɗa haray ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Nam Cheikh haray ɓe hewti joni ɓe memminana en Qur'an on wonno ɓe wari ɗon nan inchallah. Nam Cheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى
من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير صدق الله العظيم. هي والله سبحان الله. ها hindaren ɗe ayeje sakkitiɗe ko suratul najmi. Allahu tabaraka wa taala no inna en azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa, woni arengal ngal ari ala ko wona Allahu tabaraka wa taala ko wawi ngal ñortude darna fi darngal ngal darata ko ene ko duuɓi jelo ibi Allahu azza wa jalla inni en azifatil azifa. Wallah kono en jonne Cheikh Muhammad ɓe ɓeydene en minitaji 5 ɓe kontinena en yewtere nden e ɓural lewru somaye on falyatafaddal. Nam bismillahir rahmanir rahim. Salatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Haray ko wana non en yewti seedaji imorde yoytiɗi e ɓural oɗo horugol sumaye. Haray no jeeya e ɓura kadi horugol sumaye on anna allaha adda li ahli siyami baban fil jannati la yadkhulu minhu siwahum. Allah haray Allah subhanahu wa ta'ala o eɓɓani wonande ɓen wonɓe horude damal ko ari janna ngal ɗon damal natata e ngal ɗon rewrata ngal ɗon damal naata siwana horenoɓe ɓen tun. Tawata ɗum ɗon kadi hollali kamɓe ko ɗon tun ɓe rewrata si ɓe rewi ɗon tun gasi ko holli ko tawata natirta e ngal ɗon siwana ɓen wonɓe horude. Wano nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. ɓe maki hino ko ari janna damal wi'etengal rayyan ɓe maki noon natirta e ngal ɗon damal illa sa'imuna yawmal qiyama. ɓe maki natirta e ngal ɗon siwana ɓen wonɓe horude. ɓe maki si tawi ɓen ɗon ɓe naati ha gasi Allah subhanahu wa ta'ala yamira e ngal ɗon bafal ngal
ngal ferme tawata goto nadata e ngal ɗon baafal siwona kamɓe. ina jeeya kadi musidɓe ɓure horugol ngol anna man sama yawman wahidan fi sabilillahi abada allahu wajhahu ani nnari 70 ama. aray kala horuɗo ñalande wotere fi sabilillah woni ko suumaye woni ko wona suumaye tentini noon suumaye ɓay ko ɗum ɗo woni ko farli en tentini ɗum ɗon ɓe maki nelaɗon ɓe maki haray allah subhanahu wa taala woɗɗintinay mo e yiite ngen ko yahata duuɓi 70 ko yarete duuɓi 70 fi on tigui hino hoori ñalande wotere immorde e hon ɗum immorde hara ko fi sabilillah o horiri ngal ɗo ñallal. hino jeeya kadi e ɓure suumayeɗen anna sawma junnatul minan nar. haray oɗo kwaɗo korka ko danday ɗum neɗɗo on wonande natoygol ngeɗo yiite. wano nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makir noon assiyamu junnatun minan nar. ɓe maki korka kan ko danday ka heeday ka e neɗɗo horuɗo on immorde e ngeɗo yiite. teɗen andi le ko torotoɗen ko honɗum koye allah subhanahu wa taala dandu en yiite okka en aljanna. si ko horuɗen kon si dandi e yiite ngen haɗa ko honɗo fokkituɗen ko aljanna. ɓeɗen andi nde ñande ko imma ko aljanna walla ko yiite kono allah subhanahu wa taala on waɗu en yimɓe aljanna. hara hino jeeya kadi e tawata ɓure kaɗo korka anna sawma yukaffiru lkhataya. haray korka kan kadi hino neɗɗo on hino yafane muɗum bakkatuji mum ɗum wano addirnoɗen noon e hadith on man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. kala horɗo suumaye e gomɗinan e ɗaɓɓugol baraji haray o yafante bakkatuji makko feƴƴuɗi ɗin. hara hino jeeya kadi e ɓural suumaye anna sawma yashfa'u li sahibihi yawma alqiyama. haray korka kan wonoyay kadi tefanowa horuɗo on woni neɗɗo on si o hoori ñande dargal ko o tampere walla ɓittende ko woni ton korka kan aray daro tefana on neɗɗo wonnoɗo horude. oyna honɗum tawata oɗo accitiri tuyo makko e ñamama yara sabu honɗum sabu korka kan korka kan kadi ara kadi tefana oɗo neɗɗo immorde honɗum immorde e ɗe ndeɗo sattende e ndeɗo ɓittende ko woni e ɗum ɗo yawmal qiyama. aray ko ɗum fanɗen andintinde e ndeɗo jonde immorde ɓure lewru suumaye ɓure ɗen hino ɗuuɗi kono ko ɗeɗo allah subhanahu wa taala on newnani en andintingol immorde e ɓure suumaye ɗen hiɗen inna kala ko fewi muɗum koye allah subhanahu wa taala on iwri kala ko ɓoyli e muɗum komin e cheytan wallahu wa rasuluhu minhu bara. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe noon haɗe nane en wiwno en yewteyno woni piiji sellanayi ɗi maɗum ɗi sellanta horuɗo on kono haray meɗen hollituɗon hay joni hiɗen wondi émission gandal e faamu woni lendije ɗen ɓe e leere men wowde nden kadi haray joni en yontere nde ñande inchallahu meɗen habboyi yon fi ɗum ɗon on haray noon kañum kadi eɗen jokkitade joni yewtere ɓeɗo nde woni ɓural lewru suumaye se ndaari allahu tabaraka wa taala inni en wondanedema ko onon yo ɓeɗo gonɗinɓe ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. allah inni korka kan farlama e dow moɗon wono farlirano e ɓen atiɓe on fiyon heɓu kulol allahu tabaraka wa taala attaqwa kulol nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam maki attaqwa ha huna wa yusiru ila sadrihi 3 marratin nelaɗo maki kulol allah on ko ɗo wonata kulol allah on ko ɗo wonata kulol allah on ko ɗo wonata ha timmi laabi tati allahu tabaraka wa taala inni wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahaqqa biha. allahu azza wa jalla sembindiriɓe kongol kulol allahu tabaraka wa taala. allah inni honɗum wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan kala mo andanteɗamo huuli allahu tabaraka wa taala allah waɗanayamo yolde. idan musidɓe
korka arali e dow meɗen farlaka e dow meɗen si wona yen ɓeydo kulol Allahu tabaraka wa ta'ala ɗus Allah inni kala non on mo andantedema huli Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu inni ko mimmini wo mi waɗanamo yoldede waɗanamo ko yaltira ko waɗi o wonata e ɓittede hay nokku idan musidɓe julɓe lewru ndu andantedema en yafante bakkatuji ko joginoɗen kon fof wono ceernoɓe ɓen yewtiri ni idan no musidɓe nduɗo lewru ko nduɗo woni lewri men ko nduɗo lewru sahaba ɓen wullayno toro fonta juuɗe lebbi 6 Allah on tawnu men lewru suuma e ha timma lebbi 6 enen Allah on tawni en ndaare yimɓe ɗiɗo si ɓe wuuri oɗo feƴƴini hikka en wowno ɗum goy ñanden ko yewtere men sakkitinde oɗo feƴƴini hikka o e arowo ko weldiɓe ɗiɗo ko ɓe gore kamɓe yadenoɗi fof kono oɗo si mayi hikka hitande arore oya tawama nde si ɓe yeehi ko aljanna o mo andantede mo sakkiti mayude on ko dow wonata subhanallah idan noon ko sabu honɗum sabu heɓugol mo jemma mo ceernoɓe ɓen yewti e nda leylatul qadri Allah o inni wa ma adraka ma leylatul qadri kono andimma ko woni jemma leylatul qadri he Allah o meɗen humpa kon ɗo woni jemma leylatul qadri leylatul qadri khayrun min alfi sahrin subhanallah lewru sumaye no ɓuri moƴƴude idima lebbi wulure idan no musidɓe julɓe waktu meɗen on koko yoni wa illa tum gandal e faamu e Jama TV no noddite on woni lendije ɗen inchallahu jalla wala e ndeɗo lere meɗen wowde kañum kadi e jonne Cheikh Chérif ɓe janganen ko raɓɓiɗi janganaɓe sakkitinde nden ɓawo ɗon jonne Cheikh Mouhammad waynito jonnen kadi Cheikh Chérif waynito haɗe ɗon on ɓe jonde nden inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
صدق الله العظيم. ما شاء الله. إذن شيخ محمد hare ko konguli honɗi jogitiɗon ko sakkitoron immorde wonɓe on e ndarude e kadin kadi nokku on kadi aywa nam haray ɗen weltano taho tonnuɓe en ɗo ɓen immorde e oɗo nokku waɗaɗo barki hara ɗe weltanoɓe ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo yoɓuɓe joddi ɓurni moƴƴude joddiji ɗin. amin aray enen kadi en tori Allah subhanahu wa ta'ala waɗan en tade kala ko yewtiren ɗo hara ko ikhlasan lillah hara ko en laɓɓinanɓe ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala en tori kadi ɓeɓe wonɓe en darude tade kamɓe kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗuɓe min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. ɓemɓe tawata ko heɗotoɓe konguɗi ɗin ƴetta ko ɓuuri moƴƴude konguɗi ɗin gollitira. haray ko ɗum ɗon wonɗen torade torren Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu barke e oɗo télé waɗa barke e oɗo émission haray ɗe wiya ɗe darowa ɗo inna assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. aywa nam cheikh Chérif onon kadi nam haray ko no cheikh ɓe ɓen makeɗi ɗo noon rek haray ko répétition tun haray haray en toranto joma nokku on yo Allah waɗu barke yo Allah ɓeydu barke e nokku on. amin. wonɓe kadi darde ɓen kadi kala kaɓe hikkode laalagal leydi ndin haray en torani keɓe koɓe ƴettitan maɓɓe on ɓe daari en kon haray yo Allahu on waɗanɓe barke on tan ɗon waɗana ɓe joddi aljanna haray kadi mi hiwreke kala on ɗon e darde kadi. haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. idan noon musidɓe julɓe en weltanike hoɓɓe meɗen ɓen woni cheikh mouhammad e cheikh Chérif ɗen tori allahu tabaraka wa taala ɓeydanta ɓe gandal ngal ayyadahumullahu bi nasrihi ɓawa ɗon kañum kadi ɗen tori allahu tabaraka wa taala yafanto en fajiriji ɗin ko wonde mo e rewde kon e nder lewru suuma yenu yo allahu tabaraka wa taala arkusen ko yiiɗi o wela e muɗum o jaɓanen golleji ɗin ɗen tori nde allahu azza wa jalla junnata balɗe mawɗo meɗen ɓen waɗa barke oɗo nokku yanñamo ɓeydamo doole ha o hewta nokku ko sikano hewtugol. idan no musidɓe julɓe kala wo ko tawi yewtama ga tawi men faayi e muɗum haɗa wona anniye amen ko bani adama woni timma kala noon ko tawi yewtama ga tawi ko noon no feewi haɗa no iwri allahu tabaraka wa taala so tawi allahu on ko ɗum o yiiɗi o wela en e tenen on e leere men wowde nden e nokku men wowɗo on inchallahu tabaraka wa taala émission men wowɗo on haɗa أقول ما تسمعون من الذكر والآيات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق